Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla lana an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama. Ngalle boy bola, ngalle ka rumah kasi. Tak buat. Ngalle ke atas pada. Simulja ajunan Kiai Haji Muksin, terjukan ajunan Kiai Haji Ilyas, ajunan Kiai Haji Hariri, ajunan Kiai Mukhlas, ajunan Kiai Bahruddin. Ben seteja Kiai sehadir, seteja ajunan beten kaula amul jaki, ben beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Bapak Abdus Syukur selaku pemangku tisah Banyu Sangkah, sahibud dakwah Bapak Haji Afandi, kedua mempelai antara Al-Ustadz Saiful Kelaban Raji, tercintai pun Ustadz Raudhatul Jannah. Dan seteja hadirin hadirat, baik seteja rombongan dari mantan laki, khotbah penyambut dari mantan bini, dan seteja ajunan beten kaula amul jaki. Benten kula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir hadir alengki eka dinto tempat sekasarengan kelaben toronna rahmat Allah iki kak dinto ojen. Insyaallah manabi acara mantan kak dinto ojen nikatan de bahwa mantanane kecelep. Benih karo mantan na makai gula gumikil makin ni kan. Cak makai kasoko pecah kian ni kan. Tapi semua ke sareng Allah Subhanahu wa taala yang paling belisan selebih banyak. Amin. Karena itu buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi al-ajruh biqadril musyaqqah. Kenceren kak dinto iokor kelaben payah, kelaben melarat. Manabi kasarangan kalaban ojen tentunya sampean lebih melarat. Kau tu na tojuk pak kau tu mancing. Ni kemun sapi datu abid agmi sampean ni kan. Mun pak. Jadi kalaban ojen sampean lebih melarat, lebih musyaqqah. Kalaban lebih melarat maka kencerna sajen ben. Mangkana sampean mun kenceren tero banyak. Mun andi acara mantan sabek bekto ojen budian. Ngamen ni kok. Tapi punten justru gak dinto keng kaula ben ajunan tak oning. Itu buaki bahwa doa gak dinto terima ketika ojen toron ketimbang kendi gele. Doa gak dinto hadirin beda semanti marke orang ngamanti. Beda doa ni kamanti marke tempat tah manti. Senomor telok beda doa ni kamanti marke bektonah semanti. Jadi boleh telok beda doa ni kamanti lakar orang ngamanti mun marke orang ngasemanti
Nyari ular kak. Lebu raja kecak. Tiba ada doa ni kamanti. Semanti orang nga. Contohnya Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ke As'ad Samsul Arifin Sokoraja. Syekhuna Khalil gak dito ka Mekah hadirin. Lo numpak kapal. Numpak papan nyiur. Saya baca. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Saya baca dek panda. Berhubung saya maca orang ngaman ti papan nyiur tompak debak ke Mekah bisa teti kapal. Ngerti sambian. Baca gi buru kasabah tompak bunga gedeng di dejak ya. Munta inna lillahi. Ampun tinggal enggak? Lah jelek guleng ki. Dan sini ke saus. Oke. Bon. Tan bon. Contangan marina. Tikal jaga lagi ni kebeda tada bihuna. Nang kita napu. Empon, entan empon tikal. Mak le pada becagi yang bagi guleng ki. Pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mun semanti ni ka orang ngak maca ae ka emas saus tempat dah. Bektona jana ba saus pakune terima bi Allah. Contohnya Syekhuna Khalil lakar orang semanti. Ki As'ad Samsul Arifin ni ka toman iserang kalaben belente. Ki As'ad Samsul Arifin ngala arta uning arta gi. Ngala arta ibedi pereng etaburaki arta ni ka dadi tentara aprang kalaben orang belente senyerang dek ke Sokuraja. Orang semanti mun reng majaja macam bede maleng pah ngala arta ieu dadi kolek. Anapa orang tak manti? Jadi beda orang manti ni kekeng manti orang. Nomor 2, beda doa ni ka manti, beni orang ngasi manti, keng tempat tamanti. Pasera orang setoman debak ke Mekah, pas adu'a multazam, adu'a makom Ibrahim, pas adu'a Madinah Raudhah. Saya asaos orang sedebak ke Mekah ni kedua Nabi Allah pasti teka hajat. Beni orang ngesemanti. Polan toman adu'a tempat tamanti. Maka nanti sampean coba tengok le. Orang sebi Allah banyak paringi sukses dunya ni ke rata-rata haji. Nggih. Saya paringi sok dep kedep aja. Ngecek ngejednya ku kelap napor bi huna. Salah beri ka kieu tempo na colo angang saya butuh. Mun butuh tempo nanur Mas, mun tempo angang sampai kiamat angang tok online aja. Ayo butuh boleh. Kan genteng online. Haram ya kopak kan. Mun si mancing cacing tok aku miyongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi adu'a multazam adu'a Mekah gak dintosera asaus si adu'a terima bi Allah. Anapa? Tempat dah semanti. Nomor 3 orang ngata manti tempat tata manti keng bektona semanti. Adu'a sangka. Si adu'a kau leben sampian sangka beni tempat manti. Kau leben sampian beni orang manti. Keng mun si adu'a bektona patepak ke bekto semanti. Maka doa gak dinto bakal eterema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila doa sebekto naman tiga dinto. Situng bainal adan sangka tegelero. Oh, tegelero. Yang ki mun entar sekalian nang bolopon kuda ku mun la abini idin nak tak kira gelero. Alhamdulillah ya. Pon, teti banyu sangka adu'a banyu sangka tempatnya beri tempat manti orang ngasih adu'a beni orang manti keng mun patepak ka bektoh semanti maka doa kadin bakal eterema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bila bektoh semanti gak dinto hadirin sepertama bainal adzan wal iqamah doa gak dinto bakal eterema ketika pentah ketika kau leben ajunan adu'a antara adzan ben iqamah
Pasera si doa antara bekto adzan ben iqamah, maka doa kadin to bi Allah bakal itekani baik hajat dunya langkung-langkung hajat akhirat. Amin Allahumma. Mi ngukos nih Pak. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2, bila bekto doa ni kamanti. Nomor 2, nisful lail wan nasu niyam. Sapertelok malam ketika manusia gak dintoh tempo na tedung. Pasir orang si doa ke Allah. Bekto na ipatepak dia ke sapertelok malam. Otaba dari pukul 12 kabudi sampai bekto 10. Maka saja doa kadin to Allah bakal iterima. Maka namun orang kon nabuk, orang lambak ni kami bisa jadi bujuk. Orang lambak ni ka ahli atapah. Mun malam tak asarin atapah. Mungkin mun malam atapet. Jan malam saja atapet. Lambak ni kan tenatapah. Jana apa bektona malam tak tedung. Makin bagi tak tedung ni ku piala dunia. Lambat ni kata tak tedung adikir. Maka orang lambat ni kapah teti bujuk. Miinya mai bujuk. Polan kita sopu la toju. Mun makin kan jerengga ajrukong ya jerengkongnya. Nggih napa nggih? Pasera si doa bektona bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Pasera si doa bektona nisful lail. Saparona malam dari kol 12 sampai 10. Maka doa kadin to bi Allah bakal iterima. Nomor 3, doa kadin to bakal iterima inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Jadi mungkin kadin to sadaja tua seeka doa bi kaula ajunan bi Allah bakal isembadanin karena itu buaki bi Gusti Kanjeng Nabi bahwa inda nuzulil ghais, ketika bekto turun hujan kadin to doa kaula ben ajunan iterima bi Allah. Pramila kadin to mumpung bekto na mungkin bekto mantih bekto turun hujan. Tore dua aki mantan si kedua antara Al Ustad Saiful kalaban raji tercintai pun Ustad Raudatul Jannah. Dua aki mantar tetia keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Mantar tetia keluarga secemper. Amin Allahumma. Mantar tetia keluarga seseneng apolong dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Engak napa keluarga seseneng, keluarga seseneng, keluarga sakinah, keluarga mawaddah warahmah gak dintoh. Beni keluarga selok toman atokar dan gula ngabala setiap acara mantan. Orang laki bini seekocak sakinah mawaddah warahmah. Beni reng laki bini selok toman atokar. Karena sampai mangken tada reng laki bini selok atau beda. Sangkah nika orang laki bini selok atokar. Ada muntro tak ato karena saya laki buih saya bini buih lemun buih kapi laki bini tak kira ato karja keng mun karo situng saya buih pal bi saya ngucak si buihnya tada satu jaring laki bini ni ke ato kar apa sebab polan laki bini kak din tolak karma polong bareng saya tak cocok reng laki bendeng bini pikirna tak pada tengkana tak pada papolong apolong siang hari siang malam sampai bekto abid cang sapa selo atau karbu iya mun ki umur sebulan tak atau karja cang ring sangkar mun ki mantan anyar make kentok ngabunang kah kan ki mun ki mantan anyar cek manggil papi mami abi umi aa ya mencret mantan anyar keng mun mantan laju cang sapa selo atokar dimma bodereng tak atokar kiai atokar habib atokar mungkin apa nggih keng cuma bida namun nyai rumun tu kalau tuka luar tuka ilum kamar mangkana tak padeng percis ben sangkar ya mun atokar ilum kamar pah cereng keluar kadung kikir sebini pah engak TV butuh oning TV butuh TV re mun butuh pate elok mate pakeni saja nyareng jadi selaki, cek hajar apa lek todus. Torak. Isoro pakai ni ngegas. Badan apa tak ada? Banyak. Mak itu hujan. Sangka belamba. Makanya gula ngabala ke bagian kayak lakian. Reng bini ni kemun tukak. Ni bini ni kemun kikir. Cek sampitin. Mun sampit janabit. Maka mun badereng bini kikir. Perengaki kayak laki. Mun rajina sampian tuh kakak kempang carana jawab senika
Ambulek mayu katuku emas. Ambu tak ambu? Ambu asalenan. Wis ongkuan deh bu. Mangkana laki ini kabeh ngage mun rajin sampean tukah. Deng 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 deng. Jawab, "Le ambu, yuh ketukunan emas boy. Insyaallah asalenan." Ki bebi sampean kata biru. Dapat ketukunan emas tanya aki. Din nak le tukunan emas ah. Ki, mayu mole. Saya ngajak melemas apa? Cakin ngajak ngajak entar ketukunan emas. Coba uti aki sini kakak. Insyaallah 3 bulan tak ibri sampean. Para bila gak dintotor itu aki. Mantan nami ada. Hah? Ocen tak keluar mantan. Jadi itu aki mantan sekedua mantan bi Allah. Pada dia mantan sesakinah mawaddah warahmah. Pada dia mantan sebunga seseneng. Apolong tak sapesa dari dunia kantos dah ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ini kak mantan datang beri jalan bu beri jalan leong ke atas. Ya Rabba bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلام أسارن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع Bontore disambi foto nih kang. Ring. Ini kehebatan mantan. Erok karena kinteng tengaki. Bukan mantan laju dia, mau berderok karena kinteng tengaki. Jangan cak nikah raja dan ratu sehari, tinggi. Saya ketujuh iman tanan. Ku cukup 5 juta nih. Dia gula cak ngampung aki ding daya ke sini kenir saya ketujuh itu. Jadi, pong mangkin bekto na mustajab, pon kasaringan kelaban bekto ojen. Tore tu aki mantan sekedua mantan sekedua bi Allah Subhanahu wa taala. Pada dia keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Saiful. Oi. Bereng aki Mas Saiful. Sampean mun nikah ni alim masalah mantan. Nikah sampean kan anyar akad malum menikah. Lagi. Bereng aki Mas Saiful. Orang keluarga saya kocak sakinah mawaddah warahmah gak dinto Mas Saiful. Benih keluarga saya tak ada masalah, tapi keluarga saya mampu ben sabar narema ka korang enah antara pasangan beng sebeng. Mas Saiful kau tuh siap narema ka korang enah lek Raudatul Jannah. Sani kecukan lek Raudatul Jannah siap narema ka korang enah lek Saiful. Mun pada patang narema insyaallah bakal dadi keluarga saya. Amin. Amin Allahumma. Ana apa sebab Kanjeng Nabi itu mana debu senika? Al insan mahallul khata wan nisyan. Manusia kenengena salah mun anya manusia pasti sah. Wan nisyan ben lupa. Manusia ni andi 2 sepak si tak bisa buang. Situng salah 2 lupa. Jadi ketika Mas Saiful salah lek Raudatul Jannah Pak Aromasa tang laki salah ya dengan tang laki manusia. Mun manusia kudu salah. Umpama sebini kelero Mas Saiful sampian papunga. Sebini salah sebini kelero sampian. Alhamdulillah tang bini ampo salah berarti tang bini orang. Baganengki. Mun pah ekabin lek Raudatul Jannah oleh setahun tak toman kelero, oleh 2 tahun tak toman salah. Sambil cukonaki lek toko tepak kaapsa ekabin. Leh, mun nanya manusia bakun salah. Karena Kanjeng Nabi seadabu mahallul khata, manusia kena ngena sah. Tetimunnya manusia kudu salah. Makanya mantan gak dintok. Sebunga, mantan seseneng, mantan sesampurna. Benih mantan se tak toman atokar, benih mantan selok toman kelero.
tapi mantan si bisa nerima kekurangan ben kekeliru na si lain. Si laki ketika si bini keliru sabar. Si bini ketika si laki keliru sabar. Ketika si bini salah si laki sabar. Mun bisa sabar insyaallah bakal teti keluarga selesai. Amin. Makanya gula sering madepak cimat tah cimat uning cimat ge. Orang aman tanan ni kamuntro saya beda cimat teh. Cimat teh telo huruf. Nek sipul mari ngalak kertas, sabek ibeng labeng kamera. Telo huruf cimat ni katoles di sampian mun atokar gulaku tengku. Ngalak kertas sabek labeng toles telo huruf. Ajim, akap, ajim. Ceberi fathah kapi, jakaja. Betak kronik ke. Gula ben sampian mangkin ala ke abid, mik pakun ben mangana tak king bulan ijo kaja. Thank you. Yang ku bedereng alaki cocok di sampean ada. Ini mah bedereng alaki cocok hu. Ya mun ki anyar cocok kapi kapan laju orang riak salah riak. Bede selake ceper. Tapi lampu kan sini ke manusia ni kan. Bede selake ni kata banyak kan deh cocok lah. King jerek kan bede sini kan. Bede seburubi bede nje lampu tak banyak ngocak. Oh bu, keng mon kadung pegel pah atau kolan. Beda nama tak ada. Ada secocok. Cuman kapan tak cocok, beda mamun tak aja aja. Siapa sih ngalak poroban lagi nampian dia? Ya tina aja aja. Mangkana orang agak bini kamu terobong. Aja masih tung, jaga aja. Aduh mun tak aja aja makai khuli liasin belambek saat telag ben bini nabu. Kan engki. Kan oleh aja aja kan kapi kan. Nyari secocok. Ada. Akabin lek sipul ben lek rodoh. Kapan tak cocok pahit telak, langut ti abini boleh. Tak kira cocok boleh. Ada ring cocok itunya nikah. Sebede keng cocok kaki. Kadung-kadung kari apartam parana, kadung-kadung kari anak waktu dosa binjang enak. Mun jadi secocok, ada ring cocok. Cek lah kayak bini nek mau di lampunnya. Begela dem aja. Ada gula celeng saparuh video na dekini. Arami tak yodi ibu gelaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi keluarga cocok ni kata ada. Reng lake bendeng bini lakar tak pada. Reng lake akhir melono. Reng bini laun telebet. Nggih. Cek pun beda cara mantan ngak mangkin ni. Mantan pokol tu. Cek si bisa bedaan ben salinan setengah telo kita mari. Sebab cek kodung bisa berapa jam. Ayo buk. Lain saali penan, bu tebel. Kapan li penah gincu na tebel selaki akan. Desa nyampit ku akikep lu. Takok ngalle bibir. Lebat di malek. Ben siapa? Bukus saja. Oh kau jawab bedok pel. Saya bedok menurut raga mantan sampean. Dia setengah jam tak mari. Makanya ketika ojen nalpet kebi kak kantu gila. Beni takok kelampin beca takok aing tepak kemuan nah. Mun teman yo jan agili ke baba dak iya. Iya ku dah lo kok takok jak ku dah tak bedok. Apa keng mon dia aja macam ada biri dia. Mun tak agili bedong ya. Tak pada reng lake agren, reng bini laun. Kan lakar mapulung burang tak pada mangkana ilmu keluarga ni kemun atokar wajar. Beni masalah tokar sepenting kau tu patang jeung aja, patang sabar. Makanya dan gula ada pak situng hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu seneka. Pedengak kilek sipul seleng lek rodoh. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Reng lake cek sampai pegel kareng bini. Reng bini campo pegel kareng lake. In kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Mun beda sepat selalu kesenengi dari lake na sampian. Cek jeling sepat selalu kesenengin, jeling sepat saya cocokin. Kan sedih kemudian sedekah. Bagus selema, saya tak cocok situng, si situng saya kayak caocan, kakek juga cerai. Cek karo bahas cerai, kan banyak sepat bagus, tanggung jawab, ke anak praten, kasih bini aja ge. Tapi pasti banyakan bagus, makanya cek pun Kanjeng Nabi, mun bede sepat saya tak kesenengin, cek cuma tengah letak senengah. Tapi tembeng papolong kelaben sepat saya kesenengin. Insyaallah bisa ije aja. Pada bi kelampi pote ni kalau mun beda kelampi pote pah beda titik celeng kanto.
Orang tak kira akan depote senyak banyak, seceleng se kenik ni kesek akan de. Terus kadang sini kering lagi bini. Sebini abe kombe, arakora, asapuan, ngandung, rembi, nyusuin, abe lence, atana, akesengkes. Kan ini ketipi sampian teh ibu. Cek sampean iromani ke merangkap pembantu. Napa sih tak ikalaku? Cek sampean kepi. Terus kadang kebagus nering bini senyak banyak nih. Kekapan si bini alaben ke selaki sekalian, bi selaki pahi kebener ring bini tak bagus. Maka Nabi Kanjeng Nabi ebalain mun reng bini salah, jak jeling salah nah, jeling bagus tak kira banyakan salah, napa kun banyakan bagus. Sampean ngandung segang bulan, selaki tahu ka sakit ngandung. Jak selaki karo tahu mengandung. Nggih. Sampean rembi antara odi ben mate, selaki aja ge di luar. Tengkana reng laki pada saking magi sosai luar rokok abi Pak bungkus. Rembi antara odi ben mate ke tibi iya Bu. Sakit tak sakit? Nyiksa apa tak nyiksa? Melarat apa tak melarat? Cerah apa enggak? Nah, lebur aja ya kok. Sakit enggak? Sakit. Cerah apa enggak? Kok. Bekan engki. Nyusuin 2 tahun. Nggih. Reng bini makin ngantuk kangak napa? Mun anak ang kita tedung tak kira ngidem biang. Bener. Pangantokin palesoen. Keng anak angki ngiding tak kira bisa asarin. Anak lah tedung, emak angki tok betoan. Terancam. Mangkana ketika ring bini ni kesalah aja ciling salah nak. Sampian nyusuin anak ni kebeni kewajib dari ring bini Bu. Ring bini ni ketau, mau jen boleh. Mayu boleh Bu ini. Hah? Terus okay. Mulai kau jalan tinggi Bu. Ada pak ke rumah ada gigi cuelang mana gigi mulai. Jangan sengang kui bulu kecak pasangan atek kepan ada pak kejadian dia tepan yojan. Lebur mulai kan. Ini minta mutar kemantan tin retin kapi. Kemantan retin ke pasar retin, kau leman retin. Kini ngiro, main ngak tin retin samnya. Kecemuni roh maru retin, malia selake tak mandeman. Pon, debat kan dibagi buru lah. Ken, nyusui anak nih. Nyusui anak nih kah? Kewajib naring laki dan ring bini. Ring laki. Ring bini tak wajib nyusui anak nih. Le maksud tidak remah. Mun bedereng bini tak ndak nyusuin anak tibi. Lo tusah. Karena kewajiban ini keker ka ring laki. Keng mun ring bini tak ndak nyusui anak. Selaki deki wajib nyari ring bini lain. Wah, bini boleh beni. Majer ring bini lain untuk nyusui anak ang nyiwa. Sampian nyusui anak ang minta bajaran ke selake oleh cepon syariat. Karena benih sampian si wajib, laki ni si wajib. Kak, tangan anak biko sosok nah, kengkok dalam sebulan bajar 3 juta nyusui anak. Nih ke selake wajib majer. Maka Nabi Kanjeng Nabi ketika ring bini salah ring bini kelero, ring bini ampu alaben umpama. Cek tinggali alaben nak. Coba tinggali si atana, ring laki wajib atana tapi si bini si atana aki. Ring laki si wajib arakora, ring bini si arakora. Ring laki sewajib asapuan, ring bini sasapuan. Ring laki sewajib abel kombe, sampian sasa-sasa. Ring laki sewajib nyusuin, sampian senyusuin. Ring laki wajib nyusuin, gue beni esosue tibi, majer orang bini lain untuk esoswaki. Engki, ilmu Islam ni kebiasa, nyusu ring lain ni kebiasa. Makanya beda mahram rodok, mahram sosuan. Kanjing Nabi ni kalau nyusu ke Ebuna, nyusu ke Siti Halimah, nyusu ring bini lain, bejer. Jelas? Jadi ketika ring bini ni kesalah aja pun Kanjeng Nabi, cek tinggal salah na penting kelebihan bagus. Semun etempeng, insyaallah tak kira banyakan salah dapat kun banyakan bendera. Mun lah etempeng antara cuba ben becek, insyaallah atene kelek ketika mangci kesalahan dari pasangan. Mantar lek Saiful, mantan sekadua, sakak dinto badana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantar teti keluarga si tak sampai sah dari dunia kantos akhirat. Amin. Jadi keluarga si bisa nerima kekurangan antara situng ben lain nah amin. Ketika mangki kacubaan tak cuma ete ngali cubaan tapi ete peng kalaban kebagusan nah ben manter teti keluarga si sabar ketika Allah ibri ujian ben ibri cobaan bisa ia hadapi kalaban lapang ate lega dedah amin Allahumma. Seterakhir tore tua aki lek raudatul jannah tertuli andi keturunan. Karena anak ni kata le nah ring laki bini mun bede tali biasa napa seken nggih orang sangka nikah mun andi
bini andi laki tak andi anak pas selaki kacoba bi reng tua lambeeng mun tak iki bebini na tak ibeki keng mun andi anak make etin aki ka Malaysia tak napa karena beda tali mun beda tali seken makanya watuana kan mesen cong tulian di anak cek masuk kabi masuk kabi bae ya mbah sing ngucap ya roja masuk kabi tapi masuk mak le tulian di anak orang je cong mun andi anak seken sajen benyaan ang sajen seken mantona nyampit bunyi jen lor ke baik maksud tali na berkah hahaha dina mari kita ngaji bok ulah torot kah orang laki bidine mun etali eben anak seken senik ke maksudnya sampian maki beci dek rem maka selaki ing mun ngabes anak siki keni kan burung sing ngangkua ke bungkona kan burung saya mulia bian apa aku bertahan demi anak-anak meskipun aku sekarang sudah tidak bisa enak-enak kok ya kan lah tua anak ni kata titale pun engak ke anak sekeni burung saya terakhir ketonggel lebih selaki makanya sejen banyak anak sejen seken tu aki bak raudatul jannah manter banyak anak amin manter tulian di anak lek raudatul jannah manter banyak apotrana bentahun manter rembi amin jagelamu panten orang tua lambe ku tak bentahun rembi bu nggih tekku bagian bambar tanya aki berapa anak ba dua apa ba dulusin kan engke bamba lambe cek bentak ya lambe kan ada apa bu lambe ada HP ada TV ada sepeda lampu tak masuk peteng jadi mun malam ada mainan pada mari isya apa boleh saya kalau aku tak mun mungkin main HP mulai kul 2 malam ni ku piala dunia lambe ada apa-apa HP tak ada TV tak ada lampu tak ada sepeda jalan tadi apa boleh saya gugeng gua tangki KB tak ada pentahun kan rembi lambe embak kan gitu padahal ada bidan ada sesar ada obat pendorong ada dan lo kok takut mungkin beda bidan jangan takut beda buka etung buka 2 buka telok buka 4 mun lambe buka TV dah ya betai ya ada mun lambe tina makin ambil bentahun sepenting lahir gempang amin kon lahir gempang tak apa-apa mak le banyak putra gula teman tabang ki ben situng reng bini andi anak pak lekor gula mikir mun sampai pak lekor je tak usah ajen asim bengal to dah ya abu je tak santa tak goreng bik ya sampean kon sekak dintoh mentar tetia doa saya terima insyaallah ya terima karena abun kalaban ojen amin kon mayu molek tak mulia amdan iya lejak molek kok mulia ke tibi aku lagi ke sumenep okey jak aku lagi ke sumenep pak kamanto kok kon sekak dintoh si bisa pada pak orang melebih nah kamu pernah tak acara orang nah saya dah mulai leku gula mungkin yang pembini nama aja wala pada dah janda umur 2 ekor nah warna semua polem podi didik sekak dintoh si bisa pada pak orang melebih nanya unsur orang setelah betes epon mana bi bener dari saya sampai yakin kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi bade salah kesalahan murni umber dari dengan berkebutuhan pribadinya unsur orang sapora ki buki terga Allah pada teka hajat kepi terga Allah pada sampurna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Allahumma alif bainal arusain. Allahumma alif baina Ustadz Saiful wa zawjatihi Ustadzah Rawdatul Jannah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah. Wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijatil Kubra. وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا